Dame i gospodo, izveštaj Državne revizorske institucije pokazuje baš onako kako je tvrdila Srpska napredna stranka, da će most sa pristupnim saobraćajnicama preko Ade koštati preko 450 miliona evra. I to je samo u ovoj fazi do sada. To jasno ukazuje podatak Državne revizorske institucije koji u svom izveštaju pokazuje upravo da će ta cifra biti preko 450 miliona evra. I to, nažalost, po Beograđane demantuje one tvrdnje koalicije DSG-17 u gradu koji govore o tome da će most koštati nešto niže ili 120 ili 130 miliona. Očigledno je da Beograđani ne mogu od koalicije DSG-17 plus gradske koalicije da saznaju tačno iz njihovih usta tačnu cenu koštanja mosta, jer će ona demantovati sve ono što su govorili do sada. Izveštaj Državne revizorske institucije jasno pokazuje, znači državne institucije pokazuje da taj most košta preko 450 miliona evra sa pristupnim saobraćajnicama. I danas, eto vidite, slučajno oni ne mogu da se sete te cifre, oni jedinu tu cifru ne mogu da izgovore Beograđanima i ne mogu da kažu, iako se radi o mostu sa pristupnim saobraćajnicama koje grade Beograđani svojim novcem. Most preko Beške je isto tajna, cena mosta preko Beške je isto tajna za ljude koji žive u Srbiji koliko on košta, ali za razliku od mosta preko Ade, za most preko Beške u medijima još je dozvoljeno postaviti to pitanje i u srpskim medijima je moguće postaviti pitanje koliko košta most preko Beške. Oko mosta preko Ade, naravno, gotovo je nemoguće da se čuje koliko most preko Ade košta, čak u većini medija je nemoguće postaviti pitanje ko će to, da kažem, da tvrdi. Beograđanima je danas potreban most, ne samo jedan, najmanje 3, i Srpska napredna stranka se zalaže da se mostovi u Beogradu grade, ali ne najskuplji most na svetu. I novac koji je uložen u spomenik jednoj koaliciji, jednom režimu, bolje da je bio uložen u zapošljavanje Beograđana, u stvaranje uslova da se oni zaposle, da imamo više radnih mesta u gradu, da naši ljudi ostaju ovde, da se školuju, da se zapošljavaju i da beogradska privreda napreduje. Međutim, to nije jedina stvar koja je važna, koju danas želimo da istaknemo. Srpska napredna stranka zahteva da se povećaju primanje svih vaspitačica u Beogradu. Smatramo da su ove divne dame odgovorne za brigu o budućnosti Beograda, o budućnosti svih nas, o našoj deci. Mi želimo da vaspitačice imaju najmanje 20% više primanja i naravno analizom izveštaja Državne revizorske institucije, budžeta i ostalih smo utvrdili da postoji novac koji možemo da uložimo u ovo, a faktički kada bi se sprečila pljačka samo i korupcija u beogradskom vodovodu i kanalizaciji, pronalazimo dovoljno sredstava da se ova primanja obezbede. Naime, mi smo više puta isticali da koalicija DSG-17 plus prikriva korupcionaške afere u većini beogradskih javnih preduzeća. Međutim, u ovom beogradskom javnom preduzeću u kome je direktor Cvijo Babić, jedan od najbližih saradnika zamenika predsednika Demokratske stranke Dragana Đilasa i ujedno i potpredsednik gradskog odbora Demokratske stranke, otišao je korak dalje. Naime, mi smo otkrili do sada najmanje 20 javnih nabavki u kojima uopšte nije raspisan javni poziv za tender. Dakle, nema priče o ovakvim ili onakvim tenderima. Javni poziv nije raspisan, što u prevodu znači da su oni birali firme sa kojima su hteli da rade. Šta o načinu kako raspisuje Beogradski vodovod i kanalizacija tendere misli Uprava za javne nabavke Republike Srbije, ne samo Srpska napredna stranka, govori podatak o samo jednom tenderu, odnosno kako oni kažu, sprovedenom pregovaračkom postupku bez javnog poziva za rezervoar Draženovac i izgradnju sekundarne vodovodne mreže u naselju MZ Leskovac u vrednosti od preko 90 miliona dinara. Kaže se u jednom pasu, kaže, iz navedenog se i dalje ne može utvrditi zašto je proteklo toliko vremena od pojave navedenih problema sa vodosnabdevanjem do pokretanja postupka javne nabavke vezano za predmetnu nabavku. Drugim rečima, oni su sproveli postupak bez javnog poziva, pravdajući se hitnošću javne nabavke, a onda se faktički utvrdilo u dokumentaciji da su upozoravani na te probleme koje su oni istakli kao hitnost unazad 3 godine. Dakle, znali su 3 godine za postojanje problema, onda su hitno raspisali javnu nabavku da ne bi sproveli tender za vrednost od gotovo 90 miliona dinara. U nabavkama za vodomere, u nabavci potrošene stotine miliona dinara bez javnog poziva.
U nabavci, koja je jedna bila od najdrastičnijih koju smo isticali, gdje su nabavljeni rezervni delovi za Voma i Moro vozila, specijalizovana vozila vodovoda, imali su dve ponude za iste rezervne dele jednog jedinog svetskog proizvođača italijanskog, jedna od vrednosti 2 miliona i 833 hiljade dinara, druga u vrednosti od 9 miliona i 300 hiljada i Beogradski vodovod i kanalizacija uzeo ovu od 9 miliona i 300 hiljada dinara. Nema objašnjenja koalicije DSG 17, nema objašnjenja do danas kako je moguće da ove ogromne afere ostanu neobjašnjene do danas, čak nema ni reagovanja čelnih ljudi ni vodovodne, ni kanalizacije, ni grada, kako je moguće da ovolike korupcionaške afere, stotine miliona dinara, podsjetit ću i na aferu koju smo otkrili, da je samo za 1 godinu, za nabavku 8 vozila, to mogu da vam dam tačne brojeve i vozila i ugovora, samo za 1 godinu je potrošeno tačno po ugovorima 33946, 1991/37601, 33082 i 33082/1, potrošeno je tačno 50 miliona 260 hiljada 196 dinara ili oko pola miliona evra u to vreme za rentiranje angažovanje 8 samo vozila za radove u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, od čega 4 kamiona. Ispitivanjem kod vodećih proizvođača u Srbiji bez ikakvog popusta ili bilo čega drugog dobijete da smo za taj novac, znači samo za polovna vozila, su polovni korišćeni u ovim operacijama, mogli smo za 225.000 evra ili za manje od polove sume da kupimo polovna vozila, a za 575.000 evra potpuno nova vozila koja su mogla godinama da se eksploatišu. Dakle, u 1 godini je potrošeno nešto što je moglo da se kupi potpuno novo i to se ponavlja svake godine. Takođe, Srpska napredna stranka traži da se primanje najsiromašnijih penzionera povećaju sa 4.000 na 8.000 dinara iz gradskog budžeta i utvrđivanjem izveštaja Državne revizorske institucije, uzevši obzir kako je i Srpska napredna stranka više puta isticala, prilikom rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra imali smo dve ponude Svitelskog 1,1 milijardu dinara i imali smo ponudu, ja ću vam to pokazati kako Državna revizorska institucija ističe, imali smo ponudu Svitelskog, imali smo ponudu Balkan gradnje koja je bila od 1,74 milijarde dinara. Imamo situaciju da je grad Beograd izabrao značajno nepovoljniju ponudu. U toj značajno nepovoljnijoj ponudi, kako i Državna revizorska institucija ističe, Beograđani su oštećeni za oko 650 miliona dinara. Kada se tome doda i kupovina zgrade Ineksa, koja je bila, da kažem, potpuno nepotrebna, evo ovo ću vam sad pokazati, dakle, u izveštaju Državne revizorske institucije, gde se čak govori i o tome da je predviđen, da se faktički odluka o pokretanju javne nabavke bila predviđena cifra od 1,19 milijardi dinara, da je prihvaćena ponuda od 1,74 milijarde dinara, da se pokazuje faktički da je budžet oštećen. Kad se uzme u obzir i ponuda Svitelskog, pokazujem da su faktički Beograđani oštećeni za ogromnu sumu i naravno kupovina Inex Interexporta u ukupnom iznosu od 1,89 miliona. To imate na ovoj strani ovde. Znači gotovo 1,1 milijarda je potrošeno na administrativnu zgradu koja je bila potpuno nepotrebna Beograđanima. Kada sve ovo saberete, vidite da smo taj novac mogli da uložimo u građane Beograda, mogli smo da uložimo u zapošljavanje, mogli smo da uložimo u našu decu, u budućnost ovog grada, mogli smo da uložimo u napredak Beograda. Međutim, na ova pitanja nema odgovora. Koalicija DSG 17+ ne pokazuje želju da daje odgovor na ova pitanja. Ovo su pitanja u kojima nema drugačije mogućnosti tumačenja. Ovo su jasni primjeri korupcije, ovo su jasni primjeri kako se novac Beograđana trošio, bacao i nije moguće dati bilo kakav drugi odgovor osim da neko za ovo odgovara. Srpska napredna stranka zahteva da se gradska vlast i ova i svaka buduća mnogo više bavi zapošljavanjem Beograđana, da omogućava da se novac Beograđana troši u njihovu korist, a ne za punjenje džepova gradskih funkcionera.